جنب رئيس فادي مرعي سروكي اوفيسا بيوندين قشتيا شبيلا بيش روجا كرد لسوريا نهابا ويكي راس راستا بالمدبه بريز فادي تا اخافتنين دايكا زاروكا كرافان دي تبهيس شروفيات تعليقات لسرفيه كيتشيه تبي هولين مالباتين زاروكان يم بردوام جبوي بغراندنا زاروكن خوا جبوي ديار كرنا تشاران فيساوان لي همو هولين وان بسرنا كبن بسودن شروفيات درباري في كيتشيه بله وارباش سپاس جبوی همو کارمندی آرکو بینری و تماشوان اینجا بله شخوا ام وک انجمن اجتماعی کردی جی چه جارکا او کریار تین بجیتن همیشه وک انجمن اجتماعی کردی هم هولدانی خوددن چه ام دنگی خودی کنن امریکان چه برپرسی قصده به جبوی او ایگو خود بینن کرن طور دیالوگا کردی واجی وثیقه که همزه کریه درباره افکریانی هنی بسکنن براستی روش آبوری یا ملاتمه کرد ال سوری تیرا درباز دبی تفری روشک آلوز و بلند بونا نرخ کلو پلا و جوی علی یعنی تبلیغ ظروف زحمت گو ملت متیرا درباست به هبر خدا ندکه گو خوب آخا خوب گرید و لولات خوب منی لی اف بهتر زحمتی تخی سر ملت مدا ایگو نچار بمینی ایدا ریکا که ببینی در کویش در وی ولات و اف کریانی هنی براستی زراره دکهنی ملت مودو زاوینا که لکردستان سوری و اوجی براستی گریدای اف کریاری هنی به کریاری گرتین کسین سیاسی رو زندان دا اندام و آلیگری انجمان اجتماعی کردی را سالی بتایبتی کچ وکو دیار دبه لگوری آماران کچ بهتر جه قرآن تین بنچاف کرن چه جالیه تبگرا جوانی شورشگر یا فاشیست بیان جی جالیه چکدارین پیاده به آمارین کچان زیادترین جه قرآن یعنی ارمان چکرن آزارو کنجر 18 سالی دما کو به بردوام تین بنچاف کرن تین رواندن و لشکر کرن ارمان جا پیاده جوه که چیه؟ خوازه بگهین چه؟ براستی يعني أرمانج يعني خلق براستي دوري خوندني ببي أنها تفاي جهاني بقري هر ولاتا كي بيشكتي خوندفان آفاكريا إيرو قافات نمونا الكردستان سوري ميزيني نفشي نوع إيرو حمو دوري خوندني نو أفجيك أرمانج وايا وأفجيك قافك بيش دتي تفلی خورد و کچ ایگو ببین تمانی وانی که بین عسکریان نچار او جی نچار من مثلا 16 17 دزارو خلق مال کردستان سوری ریج زارو که خورد درخست جدر وی ولات جبوی مطرسی سروانی هبو انها ملت ما براستی وی وقتی هانی در نچار منی ایدد هفته و هشته دجی ریکه که زارو که خورد ببینه در خیشتر و آرمان جاوی یک جه کردستان سوری والا ببی ملت ما پنابر ببی نچار منی در کویش در واجبوی براستی خلق و کسووا زارو که تمن کم ایگو تین رواندن نچار بمینن مطرسی سرزارو که و های زارو که خود در خندر جدر وی والا باش يعني نبابد بونا مظلوم عبده فرمادار الجيشية زين سوريا ديمقراطي كالجل نتوين يقرتي ريكفتنا كالجل نتوين يقرتي مذكر جبوي قد غكرنا ليش كرنا زارو كانوا بنشاف كرنا وان هروا هذا قرانتنا أو زارو كنكو هاتنا بنشاف كرنا جبرت سوزن خوا مظلوم عبده بيجي نانيو بابنتي بفيري كفتنا كرفني شانات شيء براستی به نتنه جبوی وگران نازارو که آنها پیبندی به گلک سوزی خبر نگریه یک جن گردین سیاسی او وثیقات نبرا برز مظلوم کوبانی و انجمن اجتماعی کردی دجیا دستپیک دیالوگا کردی دلیلو انجمن اجتماعی کردی زاد بیکار خو بالا به اوفیسی خوابه و چالکی خبرنگی
آزاد بکە و گرتی سیاسی نەماوەرن گرتن زیندان ئادا پابەندی بگەلک تشتانە کردی یعنی ئەمەیزێنن بەڕاستی بەرپرسایەتیە یەکەمین ئەو تحمل دکێن بانکریاری ئیرۆ کوردستانە سوودی جیبجیتێنن و بەرپرسایەتی بەڕاستی ئەمریکا سەری وادە ئیرۆ ئەف دەڤەربن کۆنترۆلا وێدەیە ئیرۆ ژوێژی تێخواستن گۆ ئارکێ خۆی ئینسانی وە خلاقی ڕابێ گۆسینۆرەکەی ژوان کریارا دەینێ وەف کریار هەو تێنە وەرن سەرێ مڵاتێمە چن گرتنا سیاسی بێ چ ڕەڤاندنا زارۆکا بێ. بله زۆر سپاس ji bo serokê ofîsa peywendiyên giştiya Şepêla Pêşeroja Kurd li Sûriyê Birêz Fadî Mirayî îrot mêvanê me bû li ser vê babetê gelekî spasiya te dikim.